Uba Julius K. Dorphang, MLA Barim Kamauhati Constituency, Sashisin Ulami Shakmat Bankershan Khao ne Marbam, Shaki Katu Kat Netili Kishnong Kathain Mauhati, Nagabanta Ki Katu Kat Netili Ki Longying Ki Bakardu. Kani Kajing Senyang Bagajing Kershan Marbam Dautiu MLA Barim Kamauhati, Kalalong Kasin Kabalai Hau ne Ubnai, Banyarap Kerpang Shaki Longying Ki Bakardu, Bat Ki Bemat Kajing Jenjar, Hakaba Kum Kani Kajing Wan Lingshop Kaklam Covid Khandai, Hakawat Kabaar. Hakasin ka baningkong kalalong siya kasnong maulungkong, nagbanta baro ka way kasnong kabalamat ikajing siya khangdam baro sisnong, hakasin ka baar pan, hakisnong nadu nong jiri, ter siya do mauhati, hagaba ikite kijingirap lalit ban penpoy daga sang Tremon Sobha ka hinyaw treb achek National Movement Ripoy District, bad henin kasingi ka hinyaw terik ujaliw, kanday kasin kabalay hakisnong nadu sonidan, ter siya do umtray. Ya kane ka jingkershan bat sam marbam dautiu MLA Barim Kamauhati layarap ban sam da kinoyelam ka HNYF Northern Region ha ka ba la donlang upa Edelbert Nongrum ubalong kumbu General Secretary la sakhi langru da ki jinge donlang kinokitkam ka MCPC kiba kershan ratba iba Julius bat kirang ba snong na katega thain kibalawan ban sakhi bat shimti kitegi marbam kanong blay ng barko do lipi kita briu ng sang Pinarap hamtam yaw ni briu ni ba ke terphang aro o blay sa kufu ko do yo ba hanang ba kay kam jam ko ro ken ji terphang na mangi ki membar sip siro ni rap banya kersan ne banyarap kum bini kam ni lang ji ski lang yang ni ba ni pi tengaro ndeng tin migran rom bini ai ko to sarmani jing ai barit jongi kum kaseng bat hakani trer kat lang bat iba jeki dorphang iba dai ex MLA jong Kamauhati de ngikit bok rangi iru baidang la banyo kamat bukat bakya bandang la ban sakri pi pa ba Kamauhati ba kawai Kamauhati constituency kumbai niyo isya kadang Mauhati bat kathan Mauhati constituency ba kawai kadang dai jaka kadang long jaka ka basa dan bat tiba dang bon ki badok jadi community ba idang la ban sakri pi pa ba inu Mauhati kena ba piyo jin matoy kaya jo kaporo nakaliam jonga kum secretary jong kaseng ngakarpat ke sarkar ba mi sisa kana gajeng pentrikam ke sarkar ke lockdown kakta sisa ti badok besok khatam kinang Mauhati ki babon ki badok ki babala ki karpat ke sarkar bahkan penmi no de kilo ki an kilat kiliti ban pli ban ailat no yangi ki nong kendong yangi ki nong bela bingin la ban yatrai ban yarap ban yarang ban bela kumju kumbang isalong hakipor ki baladap ki karpat ro yung MLA jong Kamauhati budan haka ruling party ban yarap ban karpat lem ya ki bor ki bakham halor ba ni kren ya lor ga jingduk jing kurdu jong ki ba nok sok snong jong Kamauhati hi bar toy bat kumju hiru ta Kamauhati hindai baro ki ba ki ba sa hapo kacala meghalia hi ni jenjar lada kan lockdown si lockdown kumne sono ngingin poi bat kan sopoi adu uput ba kan sopoi ka jing ya susi ka jing ya brero ba ka jing lockdown sa tangkane hi ka jing kepat dengan yang kasang